oya banzuze wino reka icyo nakoze ndabitekereza oya singana Murisho Daniel turaguheza umwana Murisho ndagusabye reka wikamera biti n'umugore we bamujira sha kamera Murisho baho ngaho ntaje gukora Murisho ndakwiyana kamera genda kuri stock yanze ndagusuhuje kwifurije igitondo ciza wewe bukeye ndetse nawe bugorobye kwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye ngo amahoro y'Imana akomeza abana muri gahunda zawe zose urimo turamukije abantu bose bumva runo rurimi tuvuga aho muherereye hose Imana ikomeze barinde kandi Imana ikomeze ibishimire dusuhuje abantu bari iwacu ruguru mu bibanza by'abasekuruza amatongo yabase aho muri hose Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde turamukije umuryango wa M23 AFC twirwaneho aho muherere hose Imana ikomeze ibarinde kandi Imana ikomeze ibishimire abarwana shaka mwese aho muri ndabayambiriye cyangwa se ndabaramukije cyane abanyafrika abanyaziya abanyaburayi n'abanyamerika aho muri hose abantu bagira umutima w'urukundo rw'iwabo abantu bagira ishaka rya bene wabo aho muri hose ndabaramukije cyane Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde ariko by'umwihariko turamukije umuryango wa Ineza Live TV mwebwe mwadukandiyeho mwebwe mwasapotinze ibikorwa byacu mwebwe mwemeye kuza kuba abafatanya bikorwa biri kanisa cyangwa se abashirika biri kanisa members of this church. May God bless you. Mwarakoze cyane umugisha uva ku Mana amahoro ava ku Mana ubutunzi buva ku Mana ibyiza biva ku Mana bibanyanyagiriyeho bibasandareho cyangwa se bibabeho nijo tubifuje kubera ko mwarakoze cyane. Uyu munsi turi na kane minsi 26 z'ukwezi kwa gatatu umwaka n'ibihumbi 2026 nasuje abarwana shaka mwese aho muri ndongera nihanganisha abantu babuza babo mukomere cyane kandi Imana itanga ihumure ribajeho muhumurike mwihangane turi kumwe namwe muri ibihe bigoye byo kubura abanyu tukihanganishije kandi abantu bafite abarwayi mu bitaro mukomere cyane mwihangane ayo masengesho musenga aho muryamye Imana ibumve ibyo bitanda mubiveho nshuti bavandimwe kurwara no kurwaza nabyo bizabibabaza cyane turabihanganishije musenge cyane Imana ihindure ubwo buriri mubuveho mutahe muri amahoro uyu mubiri twambaye ni ubusa umubiri cyangwa se ubuzima ni inkurura mu gitondo cagiye cakabeho cagiye curume ese abantu bino muzikime ndahamya kabakize bano bana bari munsi yacu ntibazikime cagiye cikime ururabyo ruza rutoha rukagira ishusho nziza rugahumura neza rugasa neza ariko izuba ryaka rwabo rukamarwuma uwo ni wo mubiri wo wiratana ufite ibiro byinshi wo wiratana ufite ngo agapokeza ngo Imana yakurinze uduheri mu ibyo birata byose birata Kristo wenyine naho ibindi byose ni mambo ya dunia itabaki hapa kwa hii dunia. Nabakiriye cyane abantu muri Kenya abantu bari Uganda kwa Kaguta Yoweri Museveni abaturage baho beza cyane bikundira miranje imvange turabasuhuje cyane uyu munsi rero twatembereye iwanyu twatembereye hehe iwanyu ese Mbarara na majepfo y'Ubugande cyangwa muze kutubwira Mbarara na majepfo na majahi y'Ubugande muze kutubwira nimba ari amajepfo nimba ari amajyaruguru sinzi bivana nyine nabo nibo babizi rero uyu munsi twatembereye turi Bugande twaje gucaha twaje kwibutsa ababyeyi ko byo tugiye kuvuga twaje kumenyesha abantu ko bitari ngombwa twaje kwiyama abantu ko hari amakosa amwe mukora mwibwira ko ari ukurengera inyungu zanyu mwibwira ko ari ukurengera abana banyu mwibwira ko bla 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 ibyo zose
hari igihe wica benshi kugira ngo bake basigaye babeho neza, bakakubera abasazi. Sinzi ko mucumvishije. Hari umugani nza kunda kumva ngo benshi bagomba gupfa kugira ngo bake basigaye babeho neza, ariko ushobora kwibwira gutyo wabasiga bakakubera abasazi, ukicuza n'impamvu babandi benshi babishe. Uwo ni umugani ugomba kumva gusa abantu bari hejuru cyane. Twaje imbarara kunenga bano babyeyi, twaje imbarara gucaha bano babyeyi. Abazungu baza bavuga ngo urukundo ni impumyi, mu Cyongereza niko baza bavuga ngo urukundo ni impumyi. Ariko nimba umuntu afite amahitamo yiwe, decision ku buzima bwanje, amahitamo ya nyuma cyangwa amahitamo ya mbere cyangwa amahitamo finale ku buzima bwanje, nije ugomba kuyafata. Nije ugomba kwigira amata y'abashitsi baza bakanywa. Nije ugomba kwigira mbombo bazoka buri wese akandagira. Nije nta wundi muntu uzabingira. Ngomba kwisuzuguza nabishatse, ngomba kwiyubaha nabishatse. Munyumve neza turi kumwe, ngomba kwigira ico nkeneye kwa uwo muzi wangu cyangwa se amahitamo yanje. Wowe wo hirya, iyo ushatse kumbwira ico ukeneye, icya mbere birakuvuna, icya kabiri wica byinshi. Turi Bugande imbarara. Turi Bugande hehe? Imbarara kwa ba Joyce na James biri hose. Tuje kubavugira, tuje kubafasha nubwo ntaco bibiri butange wenda muri iyo miryango yanyu bitameze neza. Uyu mwana w'umuhungu James na Joyce barakundanye. Bamare gukundana, Imana baheza ikintu muri bo citwa speed y'urukundo cyangwa se volume y'urukundo. Ibyo bavuga bakabyumvikana, ibyo bapanze gukora bakabyumvikana bakabikora. Babona ntibihagije gukundana. Umukobwa ni umusita, umuhungu, umukobwa ni umusama. Ngira ngo umukobwa ni umusama, umuhungu ni umusita. Ibi ngibi rero biza kubabyariramo ntibihagije ko tugomba kuza duhamagana kuri telefone amajoro turyama tidusinzira, umwe atekereza ku wundi, reka twibanire. Icyo bita shortcut cyangwa se panya. Niko bazabazita ngo nzazira za bugufi nyine ngo ni panic baza ho nyine nimvuga abantu bizaniye. Aba bana bombi reka mbita abana ndabaruta, bamare gukundana, umukobwa yikura iwabo ku bushake bwe, n'umuhungu afata umwanzuro wo kumukura iwabo ku bwumvikane bwe. James akura Joyce iwabo, amara kumukura iwabo. Ikintu kibabaje cyane, kano ka video mwabanye natangije nariko nkina, nimba mwakabonye, ariko biko biri kose mwakabonye, timwogeza kuri munota mutabanje kureba izabanjirije. Ibaze ko ababyeyi ba Joyce bazanye inkoni, timwayibonye muri video mwebwe inkoni, baza kumukura aho bicaye, aho umwana ari yabombotse ahari. So kuvuga ngo bamuteye inda, so kuvuga ngo bamufashe ku ngufu, so kuvuga ngo baramutera atabishaka, yarizanye. Umwana araza mu nzu, umuhungu yari yipangiyemo wenyine, arabomboka. Amare kubomboka iwacu ati ntibikunda. Umwana mwiza nk'uyu nguyu tugushingire ndushe mu Bugande? Never. Umwana mwiza nk'uyu nguyu tumushingire umunyafrika? Uyu mwana ubwiza bwiwe ntagomba gushakwa na James. Icyambere mbibutsa, James tahamugaye, James sigifa amatwi, James si umuhungu w'igihigo, ni umuhungu ushitse, umwana mwiza wujuje ibisabwa mu Banyamurenge, umwana ufite ahavuka, mwiza kwisura, umutima n'ibanga ry'Imana mu bigaragara, physical appearance, umwana mwiza. Bamare gushakana, iwabo wa Joyce ati karabaye, turaje kumugarura.
nimba muhamubona ino video kuntu yatangiye, Joyce bari kumukurura ku mbaraga bamusohokana ari ku mutima n'ibitekerezo n'amawazo ahagaruka inyuma. Timwabibonye ngo tuvuga ibitariho, tuvuga ngo bitatureba, birareba wowe mpambe bwira. Birasakuza, urubanza rugara muri polisi. Ibaza, ubwira Imana abona umushakira abana, ubwira Imana abona abo babana bamanyana. Muzobaza abantu babuza abababera bamanyana, agahinda bagira. Abana babo nta ntenge bafite, abana babo suba muti buzuye, suba ngo bafite intengere yose, oya. Ariko gusa kubera kwa kurarikira hanze, kubera bya bitekerezo bicafuye tugomba kurwanya bigacika, James bagerageza kumwambura umwana aranga bigera muri polisi ya Mbarara. Iyo polisi mwiriwe mwejo bundi bayigeramo biranga, babona ko ibintu bikomeye, baravuga ngo option ihari yonyine nuko tugomba gufungisha James. Amakuru yumve avugana na Joyce ati wewe genda wihishe, jewe niba mama niba data ntibansubizayo tibamfungisha. James aja kwihisha mu rwego rwo guhunga, bashaka kumushiraho amakesi, wenda murabizi bashaka kumushiraho kesi, kandi kesi ku muhungu kugira ngo bayishire ku mukobwa biza bigora. Umuhungu bamushiraho icyaha kibi, bamushira ku mukobwa gasanga biramutindisha, biramukerereje, nyine muri ya minsi biramukerereje. Umutipe tiyahunze aja kwihisha, yabivuganye n'umukobwa. Amare kuja kwihisha abo umuhungu baraza babura James. Bamare kubura James bafata Joyce na mushiki wa James baja kubafunga. Baziriki kubanze kumvira ababyeyi. Can you imagine? Kubanze kumvira abande ababyeyi. Turi kukugarura, wanze kumva, none reka tugufunge. Yeme mutabare abantu b'Imbarara, mutabare. Abana bareka kuja mu mugozi kubera kutumvira basi. Umwana ntiyagututse, gutuka umwana gutuka umubyeyi simzemera, no burere bukeya, ariko uburere n'umubyeyi uzubuheza umwana acagiye atangiye gukambakamba. Tiyamututse, taco yamwibye, tiyamukojeje isoni, ariko gusanga kubera ko yabombotse ngo bagomba kumufungisha. Babura James bafungisha Joyce, bamara kumufungisha. N'ubu tuvugana pakora kino kiganiro, abantu bari muri kasho baziriki ko Joyce yabombotse kwa James, na mushiki wa James nawe ari muri prison bamushinja ko yanze kuvugaho musaza wabo. Musaza wabo araregwa ikiza ko yabomboye. Kubombora ni bibi. Tiyamushiriyemo imiti ngo asinzire ngo amutwara ataza hagiye. Tiyamushimuse nikigaragaza ko muri gukora ibintu bitari byo. Umwana karanga kuva kwa James. Ese mbabaza, uwo mu diaspora mugiye guheza umwana iwe nabona aya makuru, umwana umaze kangaye kwa James ari umugore wiwe diaspora, wowe uzemera gutwara umugore abandi? Uzemera gutwara umugore abandi? Bivugwa ko umuntu mwararanye rimwe, uretse no kurana umuntu mwabonanye aba yabaye umugore wawe diaspora. Nimba uhawe nyumva, Imana imfashe kino kiganiro kibone, wowe diaspora, wowe babasha guha Joyce. Uziko Joyce ari umugore wa James? Azamukwa igihe azabishakira, inkwano azazitanga igihe azabishakira, ariko se tazomujanira ubusa. Kandi ba James umuryango uciriritse ku buryo bwo buri izo 8 9 zo gukwa kwa ba Joyce. Ese ko Joyce akunda James mukamumwaka, ko mumva mutamuteza umwana ama depression? Ejo mwumvisha umwana yiyahuye kwa mfano, sembe mwifurije Joyce Imana izagwa imyaka myinshi uzukuruza, ureba abana ureba uzukuru n'abuzukuruza n'uruvije. Ejo umwana mwumvise ngo yabuze biturutse muri mwe kumubuza amahoro, umwana mwibzare mushize muri kasho, muramufungishije ngo kubera ko yanze gutaha, kubera ko yishingiye. Joyce ni umwana mwiza, James ni umwana mwiza, n'abana bafite imiryango myiza, ariko ababyeyi niwe ngiye kuganira nabo.
reka umushangu, reka ubunebwe, genda upagasiriza abana bawe mubeho neza, ureke kurarikira umwana wanje mushingire ahantu habi, namara nje mbeho neza. Nabaja musigaye mubashingira Kanaswa abanyamurenge ko murabaka abana, ababyeyi kandi ukeje abyariwe n'umugande, muza mwimyiza imoso. Ejo agiye mu banyakenya, muza mwimyiza imoso. Ejo mwumvise ngo hari umusho wamujanye, mubabara. Imiryango myiza kirashingirana, mukabyanga ngo mukeneye mu diaspora. Nimba genda umushake kwanza ukeneye diaspora. Joyce nta diaspora akeneye, yakeneye yakikeneye. Iyo akubwira ko ayikeneye ntaba yaragiye kwa James. Ariko kuba yaragiye kwa James nibyo bigaragaza ko nta diaspora akeneye. Ubuzima bw'iwe umunsi avuka, za tariki yavuze na kwa kwezi na wa mwaka, Imana yapanze ukuri ya mwana azobaho. Imana ipanga ko n'umwana azoja muri Australia binyuze mu mugisha w'urugo rwiwe, iwe n'uwo bazabana. Ariko mureke gukora amakosa muyita ngo muri kugira inyungu z'abana. Ufata umwana umaze kabiri kumwe n'umugabo mukamumwaka, si byiza. Ikindi, gufungisha umuntu wagushakiye umwana, nukuri ndahamya ko ubuhaye witeranye. Ejo n'ejo bundi ibintu biraja mu buryo. Joyce abo umugore wa James, hanyuma mubyeyi uzoja gusura umwana wawe. Mubyeyi niyo mpambwira, uzoja gusura Joyce. James aramufungishije. Ese mama, urukundo rwa kibyeyi rwagiye kugeza wafungisha umwana wawe ngo nuko yanze gutaha, ngo nuko yanze kuva muri uriya muryango? Muri kubona nta makosa muri gukora? Kimwe. Ikigira kabiri, muri kubona nta rwango ruzakura muri kurema? Ese niba abana nyine bakavuga ngo barabananiye, barabanye, barahunze bagiye muri Kenya kubera mwebwe. Twebwe tumenyere ko umuntu wahunze ni umuntu wishe, ni umuntu wibye, ni umuntu wakoze ibyaha ndengakamere. Nyine abapolisi ko baramushaka bamurase, ko baramushaka bamufunge kubera ibyaha yakoze. Ibaza aho umwana wawe aguhunga, ubamubaniye neza kweri wowe? Ubu uri umubyeyi mwiza? Mugomba kureka abana bakifatira imyanzuro aho bagomba kuja. Nimba ari mu Bagande bagende, nimba ari mu Banyakenya bagende, nimba ari mu Banyamoko bagende. Ariko mureke gufata umwana wagiye muri bene wanyu, bamanyana banyu beza nkakuriya, mukaja guteze kavuye muri uriya rugo, mukaja kuvuga amagambo. Yeme natangaye, ndagize ubwoba. Aho umuntu akunda n'undi bagashakana, bakaja kumurega muri polisi ngo bamufunge. Ni ibintu bigayitse, ni ibintu bidasa neza, ibintu bidahesheje Imana icubahiro, ibintu bidahesheje uwahamagawe n'Imana icubahiro. Kandi gamuntu bo batenga mwamufungisha abana bishingiranye. Ese yemutera ndakamwanga, singira ngo n'umwe kujana muri polisi wenda bakavuga ngo turi kurega James, dufite ibyaha byo bingahe hano. James yashutse akana kacu k'akamineri, aragasambanya agatera inda. None twego twamusabye ko James amutwara, yaranze. Amare kwanga, turashaka ubutabera. James ni mumufunge. Iyo logique yumvikana. Nyine yamuteye inda aramwanga. Aho kuja muri polisi bifite byibuza kantu ko kumva. Ariko umuntu wabombo yewe, ese yamutera inda akamwanga, none umwari kumujana he? Ngira ngo umwari kuja kumufungisha kwa Museveni mindane mu rugo rwiwe. Nukuri biragayitse pe. Si byiza habe na bukeya kubona umwana wabomboye, umwana mwene wabo umunyamurenge, mukamufungisha, mugafungisha dunia. Ariko icyo nkundira se n'umwarimu mwiza. Isi ayiwe ngize ubwo nibutse ko ndi mwisingira ubwo. Isi n'umwarimu mwiza kandi siza yigisha. Nari kubashigikira iyo mufungisha James yarateye inda Joyce akamwanga. Byibuze aho twavuga ati kwa mugiyeho mukunda kubera iki uyimuteye ukamwanga, mutware cyangwa dukore ubushake bwacu, aho birumvikana. Ariko tekereze mutipe wiyestaye akabombora
bushake bwiwe n'ubwumvikane bwiwe, mwarangiza mukabafungisha. Ubu tuvugana none ahangaha aya matariki n'aya masaha James yaburiwe irengero ariko ntiyazimiye, yarihishe nyine kugira ngo batamufunga. Ikigaragaza ko bano bantu hari seriye babuze James bafunga Joyce kandi ari umwana wabo, aho bakamufasha bakamujana mu rugo babiretse, ahubwo bafungishije umwana wabo na mushiki wa James. Reka dufate akanya k'umunota umwe tubabare. Kristo yongera agere mu mitima yanyu. Yesu yongera abakomange ku mitima yanyu. Mumenye ko muri ababyeyi mugomba kugira imbabazi, mumenye ko muri ababyeyi mugomba kumva amarangamutima y'umwana. Yesu abasure nshobora babwire cyo nyine, abasure gusa, abibutse rwa rukundo rwa kera rw'abanyamurenge. Nuko Jose mvuga menshi, umugabo yaraje wacu kera arabwiriza avuga iminota 50, arangije aravuga ngo ijambo nayifite ngo ryari rirerire, ngo ariko kubera ko ntazi kuvuga amagambo menshi ngo reka ndekeraho, tukamutunyurana inzara. Iminota 50 ku muntu wabwiriza abantu batararya, iminota mikeya kabe turaseka, tumara dukoma amashuri Imana ngo umugisha ngo tuzakongera ikindi gihe byahiye. Ndababaye ukumara mumbona, nababaye cyane. Ababyeyi niyo basigaye batara abana ibikomere, bagatuma abana baje mu mico mibi. Abana ukumva umwana ngo ejo yagiye mu butinganyi, ejo yagiye mu biyobyabwenge, ngo ejo yagiye mu bintu nyine ngibyo biteye isoni, utoba proud y'uwo mwana. Ariko umwana uko muramwakundi mukanamufungisha, birababaje ababyeyi, birababaje pe kandi biranagayitse. Niyo nkuru yarije kubaha no kubabwira ngo mushure mutekereze ubwo rukundo rwa kera, mumenye ko ibihugu turimo umwana agomba gufata icyemezo wenyine, apfa kuba gusa afite ID mugani wa bino. Abene bazakubwira ngo yarangije form 4 ngo nashaka agenda bumujura, ngo ibyo biramureba, ngo azafungwa ku giti cye, ngo azicwa ku giti cye. Yababaje. Simpamenya neza ko ejo uzaje gusura amanyana yawe uhaye useka, uzagenda wikandagira cyangwa se ntunagende kubera ibintu wakoze. Indowa, Bibiliya zivuga ngo indowa yubahwe na buri muntu wese, kandi ngo ica Imana yafatanije ngo kiyoma gutandukanywa n'urupfu rwonyine. Urupfu rutandukanyije abakundanye cyangwa se abana, ta discussion aho ngaho, so tubona ubushake bw'Imana. Abantu bari Bugande mbarara, mwongera amasengesho yanyu, murasa naho igicaniro mwakigiye kure, kuko simpamenya ko mu Kristo nyawuzi Yesu yokora ibyo bintu. Ndabakunda cyane. Abasita bari imbarara, abasamba bari imbarara, mwende muganire, mwongere ikintu cy'amasengesho, kuko abantu bazi Yesu tibokora ibyo ngibyo. Turabakunda cyane kandi James Imana ikomeze kurinde, Imana izaguha intsinzi, uyu mwana mwegukane mu byara amahasha inshuro ya mbere, ya kabiri mu byara amahasha, nimugaza ku 9 banze mu ruhuke. Turabakunda cyane, katubwira ngo amahoro umutima n'amafaranga mikofi. Mwakoze kubana natwe, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.